एभ्रीवन वेलकम बैक टु सुषमास ब्लगमा फेरि पनि तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोका साथमा एकदम स्वागत गर्दैछु है। हेर्नुहोस् हामी अहिले चाहिँ छु मालदामा पर्वत होटलमा बसे नाइट होल चाहिँ यही भयो हिजो र आज फेरि बिहानै एकदम सबैजना एकदम रेडी हुँदैछ अब यहाँबाट निस्किने हेर्नुहोस् फेरि आज कहाँ जान्छु तपाईहरुलाई अवश्य देखाउने छु। आज चाहिँ तर हामी जलपाइगुडी हुन्छ। त्यसो भए अहिले दिनभरिमा के हुन्छ तपाईहरुलाई त अवश्य देखाउने छु। हेर्नुहोस् र यहाँ नेटवर्कहरू नपाएर हो बिजी भएर सायद भिडियो अपलोडै गर्नु समय पाएको थिइनँ। आज एउटा गरेँ भिडियो अपलोड। हेरौँ फेरि भोलिको कहिले हुन्छ छोड्दै जान्छु कन्टिन्यू। हेर्नुहोस् यो चाहिँ मालदाको होटेलको माथिबाट फोटो खिचेको। हाम्रो गाडी चाहिँ यही थियो रातभरि पार्किङ बाटोको छेउमा। यो चाहिँ रत्तला हो। यहाँ चाहिँ पुलिस गेस्ट हाउस यहाँ छेउमै छ। पुलिस गेस्ट हाउस त्यहाँबाट यो बिल्डिङ त्यहाँबाट यो पर्वत होटेल। अब हामी एउटा जग्गा जाने डुल्नु यहाँ मालदामा एउटा छ गौडबङ्ग भन्ने जग्गा त्यो जग्गामा जाने। हेर्नुहोस् तपाईँलाई देखाउँछु। अब हामी जाने सब रेडी डुल्दै जाने नि आरामले। এটাই আছে না? হ্যাঁ দেরি হবে। দেরি হবে আপনারা ঘুরে ফিরে যদি আসেন থাকেন। সোজা সোজাসুজি হইল। হ্যাঁ বলো তো সোজাসুজি হইল ওই গুরুদেব আর মাতা পিতা হোক এই সোজাসুজি ভগবানকে কেন প্রণাম করলে এই যে সামনে যে গো মাতা গরু থাকে না তারা দর্শন করে সবসময় ওখানে ওই সোজাসুজি দাঁড়িয়ে থাকে।
গোসল করে হ্যাঁ আর আমরা করলে পরে আমরা করলে এই সাইড থেকে তার জন্য এই সাইড থেকে এই পাশে প্রণাম করতে লাগে মানে যে মন্দির থাকবে ঠাকুরকে বা সাইডে হাত রেখে ও বাঁ সাইডে রেখে মানে ও ঠাকুরকে বাঁ সাইডে রেখে প্রণাম করতে লাগবে এইভাবে হাত রেখে ও बायाँ हात मन्दिर चाहिँ बायाँ हातपट्टि राख्नुपर्ने रहेछ কালী দুর্গা অনেক অনেক দেবতা আছে তাদেরকে ডান দিকে হাত রেখে মানে ডান দিকে হাত মানে এই যে দেবদেবীর মন্দির এই ডান দিকে হাত রেখে ও আর মাতা পিতা গুরুজন আর বৈষ্ণব অন্যান্য একদম সামনে सोझो सामने अच्छा अघि त्यसो भए यतापट्टिबाट गऱ्यो यो साइडबाट बुझलाम এখন প্রণাম করাটা সিস্টেমটা আমরা তো সবাইকে সোজাসोजी করতাম ढोक्ने पनि कतिवटा सिस्टम रहेछ क्या मन्दिर रामकृष्ण मन्दिर चैतन्यदेव जति पनि मन्दिरहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ सिधा सिधा कहिले पनि ढोक्नु हुँदैन अरे जसमा कि बायाँ हात यतापट्टि बायाँ हात राखेर चाहिँ उतापट्टि ढोक्नुपर्छ अरे अरू बजरङ्गबली शिव बाबाहरूलाई चाहिँ दाहिनेपट्टि राखिकन चाहिँ ढोक्नुपर्छ अरे सिस्टम पनि है रहेछ ऊ हेर्नुहोस् ढोक्दैछ उतापट्टि यस्तो सिधा सिधी ऊ हेर्नुहोस् यसरी ढोक्नु पर्ने रहेछ यो जग्गामा चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ पुरा रहेछ यस्तो हेलो गाइस यहाँ चाहिँ श्री प्रभुजीको चाहिँ यहाँ चाहिँ पाइतालाको चाहिँ छाप रहेछ हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् के लेखेको छ श्री श्री गुरु गौराङ्ग जयन्त चरण चिन्ह मन्दिर नवरबोध यहाँ हेर्नुहोस् ओ यहाँ रहेछ तपाईहरु पनि दर्शन गरिहाल्नुहोस् हल्का देख्दै रहेछ अनि पछाडिको चाहिँ देख्दै रहेछ हेर न है कुर्कुचाहरू चाहिँ कुर्कुचाहरूको चाहिँ खप्पै भएको रहेछ यही रहेछ क्या छाप देख्नुभयो तपाईँले देख्नुभयो खुट्टा देख्यौ यो गाछको निचो हेर्नुहोस् गाइस हेर्नु दिदी र भाइ मजाले सुतिरहेको छ हामी उत्रिसक्यो होटलमा खाना खानु लागि सबैजना ऊ दुईजना हेर्नु न यहाँ मजाले सुतिरहेको छ खाना खानु आएको छ दिउँसोको लन्च दिउँसोको खानाको लागि आएको छु अब के चाहिँ हेर्नुहोस् साथीहरू मेरो छोरी निक्ल्यो अब खाना खानु लागि हेर्नुहोस् है निस्क्यो है खाना खानु एकजना जो फेरि बिजी छ ल्यापटपमा हेर्नुहोस् माछा देऊ
के माछा छ कालिया ডাল তরকারি স্যার আপনার সবজি দাও সবজি কাঁঠাল সবজি দাও দাও কাঁঠাল সবজি দাও ভালো আছে আর কিছু ভাজা একটু না লাগবে না লাগবে না ডাল দেবেন ডাল দাও পাপড় দেবো ম্যাডাম ডাল দেবো ভাজা আচ্ছা কাঁঠাল সবজি দেবো ভাইয়া গণেশ ভবनको फोटो मजाको रहेछ ভালো লাগলো টাইলস না এটা দারুণ লাগলো दामी हेर्दा भाइ हेर्नुहोस् खानासाना खाएर फेरि रुवाउन दिँदैछु अब हामी रायगञ्ज पुग्न आँटे हेर्नुहोस् रायगञ्ज पनि पार भए अब डालखोलातिर जाँदैछु डालखोला यहाँबाट कति 30 किलोमिटर रहेछ त्यसको बादमा फेरि हेरौँ कहाँ चाहिँ जान्छु हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् फेरि हामी आएको छु कानकी धाममा जाउँ भित्र कस्तो रहेछ यो कि इस्लामपुर भन्दा अगाडि हेर्नुहोस् इस्लामपुर आएको छैन किशनगञ्जको बादमा कानकी आउँछ यो चाहिँ कानकी धाम रहेछ कृष्णकै हेर्नुहोस् राम्रो रहेछ है किशनगञ्जको बादमा रहेछ यो चाहिँ कानकी धाम आरोग्य केन्द्र Hi, Gudu.
ए यी मन्दिर बाबाको यहाँ चाहिँ सबैजनाले चाहिँ रोलीहरू बाँध्दो रहेछ। बाँध्नुको कारण चाहिँ के हो मनोकामना पुरा भयो भने चाहिँ यहाँ मनोकामना गर्दो रहेछ है रोली बाँधेर त्यहाँबाट मनोकामना जति पुरा भयो भने चाहिँ आगिना चाहिँ फुल्नुपर्छ। हामीलाई पनि बाँधेको छु। और यहाँ हेर्नुहोस् महाशक्ति ढाली भएको यो चुडाबाट चाहिँ सबैजना पार हुँदैछ के भित्रबाट केही होला। हेर्नुभयो हामी त पार गरे हो मेरो पक्षीले पनि पार गरे तर देखियो उनीहरू पनि जान्छ होइन नि पास ये बगीचा में जाना मना है भनिरहेको छ। गणेश जी को मंदिर रहेछ है यहाँ चटक्कै परेको गणपति बाबा को प्रसाद खाइदिउँ। गणपति बाबा को प्रसाद खाइदिनु पर्यो हो खै म पनि लिनु पर्यो। प्रसाद बन्द रहेछ गणेश भगवानलाई अलिकति यस्तो प्रसाद चाहिँ यहाँ पाउँदो रहेछ है। यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ मन्दिरमा चढाउने क्या प्रसाद चाहिँ यहाँ पाउँदो रहेछ है। पूजा गरेर चाहिँ यसरी जम्मा दिनुपर्ने रहेछ हो। ढाकी चाहिँ यहाँ जम्मा दिनुपर्ने रहेछ। नर्केल चाहिँ एकदम मस्ट रहेछ नारियल नर्केल। লাইভ চালাতো এইটা তো সেইটা নয় এটা তো লাইভ করা যাবে 100 रुपैयाँ रहेछ। এটা 100 টাকা ना লাইভ করা যাবে কিন্তু আবার কথা হচ্ছে মানুষ। ए बाबा अब हामी फर्के गए कस्तो लाग्यो नानु? दामी लाग्यो आज त हाइवे त पुरा जाम रहेछ। त्यहाँबाट गाउँको बाटो जाँदैछु हेर्नु न खेत इस्लामपुरको अगाडि पुरा एक्सिडेन्ट भएछ त अन्त त्यहाँ चाहिँ सायद जाम लाग्यो सबै गाडीहरू हेर्नु न सब सानो गाडीहरू घुडिकिन जाँदैछ यहाँबाट। मकैको खेत हेर्नु आम्बा हामी घरको छेउमा आइपुगे फटापुकुर। हेर्नुहोस् फेरि यहाँ चिया जुमान्डीले चिया लिने अरे सबैजनालाई के खाने अरे। फेरि यहाँ हामी रोके भए मुखसुख धोएर अलिकति चिकन पकौडा ल्याएको एक पकौडा ल्याएको। यहाँ फेरि चिकन पकौडा एक पकौडा पाउँदो रहेछ हो। अब के छ 25 मिनटमा पुगिहाल्छु घर।
बस राम्रै टुर भयो, राम्रै भयो। तर त्यो पान्जीपाडाको बादमा नि एकदम डलग्दो एक्सिडेन्ट भयो होला सायद, पुरा जाम थियो बाटो। गाउँको बाटो भइकन आयो हामी, अलिकति त्यहाँ पनि समय खायो त्यहाँ पनि। नर्मल लिन्छ कि चिसो लिन्छ कि खाँदा लिन्छ?